अहमद हौजिक फाउबगी मरोइबा पाउसिंग पिजरी भारत के प्राइम मिनिस्टर ने संगानबा थौरांग तोरिबा प्रोजेक्ट सिंगी मनुंगदा प्रोजेक्ट खरदी इहिंग हिंगना लैरी एसपीसी की डीएसपी अमना लुसिंगबा कांगू अमसु इम्फाल दा थुंगलखरे अमदी देसाम की तारा तरेत सुब मपोक कुमन पांगथोखरे ओजा तरुक चिंगु माइसौ खोंगनांग थाबा थोंगा मना लांथोखरे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुथुल की पाउ मियंग ताबेरिबा सिंगबु विद्यापति मैंग लमन ताराम उक्चरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी भारत के प्राइम मिनिस्टर ने संगानबा थौरांग तौरिबा प्रोजेक्ट सिंगी मनुंगदा प्रोजेक्ट खरदी इहिंग हिंगना लैरी पेनद्रब मियामगी माइकैदगिसु साबा लोइद्रिबा प्रोजेक्ट सिंग संगाबु याखिरोय हाइबा वाफम कया फोंदोकनरकली हयेंग अयुक पुंग 12 मिनिट 25 ताबा मतमदा अखन्नबा एयरक्राफ्ट अमदा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलरबा मतुंग हेलीकॉप्टर दा कंगलादा तारगा हप्ता कांगजैबुंगदा प्राइम मिनिस्टर ओपगी मपुंग ओइबा थौरम पांगथोकनी थौरम अदुदा लेंगाकना पाइखटलिबा प्रोजेक्ट निपान संगा बगा लोइनना अतोप प्रोजेक्ट मरीना उरेप उयुंग तमनबगीदमक लेंगाकना फोरम यातली हयेंग भारत के प्राइम मिनिस्टर ने संगानबा थौरांग तौरिबा सिंग असिगी मनुंगदा मोरेदा लेरिबा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हौजिक मपुंग फाना सेम साबा लोइसिंदना लेरी ngasi maksu integrated check post mamangda paisinduna thamliba nung lengoina chingba lauthopgi thabak chathari hairi amaromda dolai thabi project su mapung oina canal sing semba loisindana leiri sairak asida dolai thabi project left amasung right canal tauba loidringai da project asi संगाब यारोय हाइना खुंदाकपम केंद्र की डेवलपमेंट की वांगांग लोय एन डिजाइनना फोंदोखरे वाफम असि कमिटी की मियोय सिंगना हौजिक ओइरिबा दोलाई थाबी की फिबम हकथेंगना येंसिलबा मतुंगदा फोंदोखिबनी हयेंग हप्ता कांगजैबुंगी मफम अमतदा संगानबा थौरांग तोरिबा प्रोजेक्ट सिंग अदुदी आईसीपी मोरे दोलाई थाबी बैरेज Project FCI Godown Sawambung Buffer Water Reservoir Siroi Khul Ecotourism Complex Thangal Shurung Integrated Tourism Destination Tupul Amasung Water Supply Scheme Amadi JNB Lamboini Aduga Naunu Urep Uyung Tamgodar Project Sing Aduna Dana Manjuri University Infrastructure Development Kuman Lampak Hockey Stadium Gi Flood Lighting Amadi Man Stadium Gi Flood Lighting Loinena Langjing Asawada Football Gi AstroTurf Thaba Asina Tingbani भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हयंग पुंग खरगी खोंगसता इम्फाल दा लाकदौरिबा असिदा ngak senaba SPG personnel 15 na saba team ama इम्फाल दा मांगजौना न थुंगलखरबा मतुंग ngasisu SPG gi DSP na amana luchingba kangbu amana इम्फाल दा थुंगलखरे टीम अदुना प्राइम मिनिस्टर न थुंगलबा याई हाइना थाजानरिबा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंगलागी हेलीपैड अमदी थौरम पांगथोकफम ओइगदोरिबा हप्ता कांगजेबुंगी अकोइबगी मफम सिंग यंगसिनबगी थबक चथरी हाइरी इम्फाल दा थुंगलखिबा SPG gi team अदुना प्राइम मिनिस्टर ना लेखा की लंबी दा सत्पा मतमदा तोंगनबा गारीसु लोइनरकनी हाइरी Democratic Students Alliance of Manipur Desamna Safung Kiba Kumza Taratarech Subagi Foundation Day Thoram Ngasi Palace Compound Labor Sandagriti Auditorium the Fang Tokre Thoram Aduga Marilena Oza Tarukta Jingu Maiso Kongnang Tava Tonga Mana Supiduna Ekai Kumnabas Utki Sipgeski Oba Warol Piriduna Minister Langpok Lapam Zenja Kumarna Lamdam Amagi Tungi Asa Asi Mahiroi Kunagi Carrier da Makafoli Maram Asna Laibak Ama Sembaga Mahiroi Amagi Punsi Sembaga Japmane Mahiroi Sing na mahiroi oiringai matamda matam manghalloidabani haina makna makata na haiki ai jajingji government school la tamdi matamda ai jajingji tamakti bako moi like tam loigre tamakti bako but now there comes a question like noi government ki school mayam am shamgale government nu jasam mayam am laire to noi ki nacha singdi government school la tamandana Kadobi private school Tamil noise. That is a big question. So question I'm like, Habbayam Kalponi Shigis. Kanabayam Kalponi. But don't forget, Muay say, place in the blood, emotion and sentiments, every mother cares for her children. Other my macha says she's quite a papu ending you. A papu ending you go. I don't know, Madam, but like you, my arms, Kadawa the Pagati and I have a leader. Kadawa Taze, government school Taze, private school Taze. I don't know Marumadana, Mana private school, the Machagin, October. But
adudagidi som lakanta government school on gi habda gidi masai no wai leja bai makli model school ma semu bodo akoi kanu ora busing jiko position hola yo ba de like majana ka tor bodu dagidi kedoge da akoi da dio io la president ming channel bogi angak ko nei but how did they come now that time is gone matam da hogre hoji aina hairu cha karam ta de nobody which aina admain to gi phale ni tang tol bin na toksin hai me say times again mang ne legi ba minister sing da request to but ai wakal ke charan da badana na tra na ai wakal ne manara mon NBO have su ya de but over the aina see the song is 17 founding day majida when we are talking about education aina panjanim badi akhoi the determination am change ojasing determination change laikai ye lady makil gi intellectual kangus ngi determination change adilo school management committee kangus ngi determination change local MLA ngi determination change concerned minister ngi determination change amasung honorable chief minister gi Thauram mapugi oiba warol pireduna desam ki president Salam Akas na hai khibada desam na safong kiba English singani ga ani dagi hauna loop asna thengnara khiba awanu ngai kya gi matang da paudam khi education sector asida akoina matam kya gi mamang dagi satham thokpa track dagi khara duk na thaire boi ningjaba paujaba si yamni kuire mapungoina primary school dagi horoga high school fawba government gi leiba higher secondary sing government gi leiba college sing masi koina kupna critically field ta chala kanda yengchin jaba matamda primary school sing da boro high school sing da boro higher secondary school sing da boro college sing da boro ngasi dagina sahi kuntra manipu magi mamangda sa giba infrastructure madugi takpi tambi bagi mong masi yong hong tab dogna koina khanjai primary school sing asida yam yengna miyeng thamjaraga koina survey chasa matamda singi yauguna tamgi kharasi Hayang pung kharagi khongsatta Imphal da lakadoriba Bharat ki Prime Minister Narendra Modi ki khongsat ki mangoina na security ki section tharang kansilakli Bharat ki Prime Minister Narendra Modi ki khongsat ki mangoina na Imphal manungda security force na lokhalakpa section tharang gi thabak kansin khre mafam kaya da paksana thiva humba gi thabak chathakre jingnaba miyo kya lokhatkre Imphal East District ki oina district asigi CDO gi deputy SP na luchingba Imphal East District Police Commando Porompat Police Station Reserve Line amadi nupi police ki apunba kangbuna Porompat Police Station gi manung chanba hawki vang amadi Mahavali kabui khulda thiba humba gi thabak chathaki ayuk pung manga ga minute nifu manga dagi pung taruka minute nifu manga fawa chathakiba operation aduda nupa nupi punna miyoi chama kuntra homdoi verification chathaki adumakpu thoidopkomi fami pundi yaukide Amaromda Imphal West District Police Commando Bazar Unit ki in charge Ibotombi gi medyang makhada Rani Thong Hindu Hotel mamang Chakrikom Laising Saivi mamang Naganala mathak Nagampal Rims Road Crossing mamang Boragali Phawai Sangwam Lekai mamang Nachingma mafam singda paksana operation chathaki operation adu da punna miyoi samriga kuntra homdoi verification chathaki masagi saktak chi puthokpa ngamdaba miyoi marifutaruk makhata na verification chathanabagi damak city police ta sinaki Imphal West District ki oina su additional SP Krishna Tombi na luchingba kangbu amana Imphal Police Station gi manung chanba Kabolaikai amadi Tiulalen gi akoibda thiba humbagi thabak chathaki ayuk pung taruk tagi 9 ga minute 10 fawa chathakiba operation aduda nupa nupi punna miyoi chama kuntra humdoi verification chathaki maduda masagi sakak che yawdo miyoi manga makhata verification gi damak Imphal Police Station da sinaki makhata pa pau pizadringe gi mamang da break macha matang lawzari Bimana nang nupa du bumayamana Yapote lobu sakharba natro Chakri ima aduiti cha injang du loisanaba tawrodana Bishon du butot pelorabati injang iti thawraga lorabane adu ima dukan dagi bishon dugo machanduga leibiruragera hoi hoi ima lobirurake bungo besolamaga masalamaga dapi ne Kanglipagi spices industry gi production lobiron iramdong gi posuire potjan ju yautre chang soktre aduine ki SI na hogi ba sei try panji da pusoi ba production
यामरजन जिंजर पाउडर चिली पाउडर टर्मरिक पाउडर सिनामोन पाउडर मिथी जीरा पाउडर अमदी हैरिबो लोइनना सा मसल अमदी मचल लपौवा मयंग मानदबा पैकेजिंग सिस्टम सु ओरबा मणिपुर दा ह्यान हानबोइना स्पाइसेस इंडस्ट्री दा ISO 9001 2008 अमदी ISO 9001 2015 फंगबदा नतना ट्रेडमार्क सु रजिस्ट्रेशन तौरबा KSI की प्रोडक्ट तम सिजनबियु सिना ख्वाइदगी हेना फरेना बोनीना पिरे इन्नी इमा KSI की प्रोडक्ट सिटी याम फबने First All Manipur Men's Open Imoinu Lamsang Lamjel 2019 under the guidance of Athletic Association of Manipur, organized by Ira Thogaluf Itholuf, will be held on 18 January 2019 at SWC Hairangoitong, Imphal West. First, second, third prizes will be Rs 20,000, 15,000 and 10,000 with trophy and certificates. Consolation prizes from 4 to 10 position will be 1,000 each with certificate and gift. Last date of form submission 10 January 2019. Form available. Three Brothers Cafe, Head Office, Itholop, Hairangoitong, Kaitel. Head Office, Athletic Association, Manipur, Polo Ground, Maning. Kumar Variety Store, opposite Singjamai Supermarket, KD & Sons Enterprises, Andro Parking. DAF, Kaisampat Junction. Anicure Veterinary Clinic, Khonang Anikarak. AR Mobile Soft, Lilong Bazar. And Pangambum Dukan, P. Chetun, Congo Bazar. The first 300 players who submitted registration form will be selected for the Lamjel. Manipur da ihan hanba oina healthcare products singi fangfam Diagnomed Instruments Healthcare System. Office Khoyathong Nagamapal Road, Imphal 795001. Branch Office Lalambung Makhong, Rims Road near Syndicate Bank, Imphal 795001. Complete range star surgical instruments, hospital equipments, OT lights and tables, autoclaves, rehabilitation aids, hospital consumables, healthcare products, diagnostic reagents, hearing aids, blood glucometer, digital BP monitor, air mattress, nebulizer na chingba singi oina New Year gi 20 to 25% discount pizari. Terms and conditions apply. Hen akupa marol gi damak contact tobirau 0385205692 amadi 7085776993. Ekhoi gi email diagnoinst@gmail.com. Khudong chaba si manghan biganu Diagnomed Instruments Healthcare System. Break ki matungna pau makata na pizari. Foreigner Act ki makada fadona Haryana ki Ambala Central Jail da leirakhiba Rohingya ama fado ki matam loireduna thadokre. Thadoklaba matung ngarang Haryana Police ki kangbu amana more tamna Myanmar ki Friendship Iron Bridge da leiba Myanmar ki Immigration Office da sinakre. Masaga sahi kuntraga nithoirom suraba Rohingya adugi maming Muhammad Salam Apopa Muhammad Rasid Kawi Myanmar ki Mangmangdu District ki Mangtalu Village Dagini, Mui Adu Kusin Nabamatamda, More Police ki Immigration Officer Oiriba SDPO Sandip Gopal Das Amasung Atay Official Sing Sarkya ki Hairi. Saknai Rabi AEB Khaidem Pramodini Ningsing Thauram Laimarol Krojai Kol Imphal na Sinduna ngasi Iroi Sembada Laiba Makoi Pakta Pangthokre Thauramgi Mapung Janna Laikolgi Chahi Tangkhai Chepong Taragani Pan Suba Masing Phongki Baga Loinana Aiba Aiba Singi Sairing Saidinabagi Thoram Sufang Toki Loinana Aibigi photo da Hailai Katuna Ikai Kumna Utki Aibi Khaidem Pramodini na Saiteki Lamda Pangtok Lamba Sing Paladuna Laikolgi Vice President Binapani Toksomna Khaidem Pramodini Manipur Saitebu Sakot Anabu Hotnabada Achobo Thodang Yarambi Ichang Thobi Aibi Amani Aibi Mahaku Ningsing Bahaibasna Nupi Aibi Sing Oina Taupum Tokpa Matoni Haina Sumhakna Fongdoki. ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯎꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯎꯕꯗ ꯉꯁꯤꯕꯨ ꯈꯜꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯕꯤꯡ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯁꯨꯅ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝꯇ ꯂꯧꯔꯨꯆꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯠꯂꯨ ꯑꯗꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯨꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯥꯍꯠꯈꯤꯗꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯗꯤ ꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ loinamase lawi khongi electrician dagi kari dagi adagi mi kana laktri loin lakhrami loin phamgramni ade mana loina takpi aingondang angangi chai sai asengba mamagi saktam lawi machi gi saktam lawi guardian amagi asengba saktam lawi mahakse
Singzamay Singamaka basketball ground gi mayok na badalaiba Kripsa Healthcare ngasi Delhi ki Psychogenic Private Limited ki zonal director Sivakumar na ribbon kaktuna hangdokre nauna hangdokliba Kripsa Healthcare asida maru oina portable oxygen gi Kengi Kudong Chaba Lady Loinena Heart ki Mari Lainaba Layong Sing the Natana Kudaki Oiba Oxygen gi Dakar Laiba Layong Sing Yengadoribani Tauram Aduda Kripsa Healthcare gi Chairman and Santa Jiran Mitai Dr. Ritu Parna Amadi Ngangbam Sofia Susaruk Yaki North East State Singi Manungda Manipurna license nongmai paibada Manipurna ahum subada lairi National Database of Armed License Information System na haukiba December mari phawada phone kiba report ki matung ina awang nongpok Bharat ki state nipan asigi manungda Nagaland na license nongmai lising kuntraga nipan samapan humputaruk Arunachal Pradesh na lising kuntra manga ka samri supna taruk amadi Manipurna lising kuntaret ka chani humdraga mari isu tawkiba loinana makok mathangda lairi state nipan asigi manungda Tripura Supnatagi license nongmai sahum go humputaruk khak laiduna khwaidagi license nongmai paidaba state oiri aduga haukiba chahi ahum asigi manungda India gi manungda Manipur na khwaidagi license nongmai issue tawkiba state oiki Manipur gi apunba license nongmai lising kunmapan ga satret humdraga mari issue tawkiba asigi manungda haukiba chahi ahum gi manungda license nongmai lising teret ka satret yankai issue tawki hairi Amuka hana break amatanga lozari. Machalgi sasenaba product singdagi Jackson Biu. Kanglai Park Spices Industry na puthokpa Machalgi atopa manaba manufacturing unit amatalajade. KSI na puthokpa Machalgi asengba product sing asibu khangnabagidama packaging da KSI logo Kanglai Park Spices Industry yaubara haina check tobiu. Amasung packaging da ISO 9001-2008 or ISO 9001 or 2015 asi yaubara haina check tobiu. Lalamung Makong Takhela Mamlekai Rims Road Factory Thangwaiban Sinam Lekai haina thari basi nataba atopa amata Machalgi asengba product natte sasinaba amasung malhanba singdagi Jackson Biu. Hena kupamarol khangnaba lengsinbirau Machal Kanglai Park Spices Industry Lalamung Makong Takhelamam Lekai Rims Road Factory Thangmiban Sinam Lekai near Lamfelam Park natraga logon tobiu www.machalspices.com or Facebook/machalspices natraga email tobirau info@machalspices.com. Parents and Principal Meet 2019. Welcome to all for the Parents and Principal Meet 2019 organized by Quantum University, Roorkee, Uttarakhand. In association with HR Group Career Info Solution, New Chekon on 5th January 2019 at Career Info Solution, New Chekon. For further information, please do contact Career Info Solution 700-5787-546. Admission open. Little House Preschool Singjamai Sograkpam Laikai. Admission open for 2019-2020 session. Facilities available. Day boarding, real life activity based teaching. Student teacher ratio for pre-nursery 6:1. Nursery to class 1 24:1. For more information, please contact 8787773218. Break matungda pau makhata na pizari mamang sahige December da Bulandsar da thokiba mob violence da police officer Subodh Kumar hatpada yamna maru oina generate mioi ama police na faba ngamkhre hiram asigi matang da Bulandsar gi police ki maikai dagi hairibana Brajarang Dal activist Ras Hokiba Yumsakesa Nimit ki Nimidang Pung Taragam Mathoi Makhairom Taba Matamda Kuras Amadi Bulandsar bypass da Laiba Brahma Nan College Manaktagi Fakibani Ras Haiba Mioi Asi Biswa Hindu Parisaki Youth Wing Oiriba Barjarang Dalgi Bulandsar District ki convener gi Thopuba Mioini Mahaki Mathakta Makhata na Wahang Pahung Chachari Hairi Panbaya Badi Thodok Asiga Mari Lenina Michen Oikraba Ras Amadi Mioi Kayagi Mathakta Court na non-violable arrest warrant issue Tawkiba Loinena Makoi Masana Police da Sangdarataba Thoklabadi Makoi gi Lan Thumda Khut Tharagani Haiba Warol Singsu Thokiba Laikrabani
Central Bureau of Investigation na colonial officer ama yauna army official mangagi mathakta senja thumja tawbaga mari leinana case ama thangat lakre army official sing aduna Arunachal Pradesh amadi Assam da posting taba army singi ration yenbaga mari leinana civilian contractor sing dagi lupa lakh taraga nipan lawrubagi dama case asi register tawkhibani investigation agency gi matung ina senja thumja da cheneri ba army officer sing adudi Colonel Raman Dahada Lieutenant Colonel Mahendra Kumar, Subedar Devender Kumar, Subedar Sahu, Habildar Abes Singha, Amadi, Supplier KK Yangfoni Hairi, Makata na Makoibu, Provisions of Prevention of Corruption Act Makada, Book Kibani. Prime Minister Narendra Modi na Afghanistan ki library da cell thadakiba adu US ki President Donald Trump na karisu kanaroi haina karem nakre wafam asingasi Mahangna cabinet meeting loiraga paumi singa unaba amada haikibani haukiba sahi lisingani amagi September 13 gi matungda US led forces na Afghanistan da Taliban sing takai rabatungda Indian gi Afghanistan da billion ahongi tengbang pikibani project sing aduda Kabul da Elite High School ama sabaga loinana sahi khudingi Indiana Afghan mahiroi lisinga mada scholarship piba yauri India gi sentang makada lisingani tara mangada Afghan building sanga krabatungda Modi na Afghan naha singbu modern education amadi professional skill fanghanduna hena sakti pinaba hotnagani haina thazaba piki hairi ngasi phongkiba pawje singda kari kari moro iba paw yauri bagi haibadu amuktang puna khangminasi Sangai Express Prime Minister da wafam kaya thamduna lauthok firamnaba haijakre Project Nipan Sangaram Gadori, Korkomna Prime Minister Kongsat boycott Taukre, Miyamna Saruk Yabiu, Chief Minister, Bogna Firm, Hawker Singi Damakta, Government Chad Humbudra Putoglaga, Insurance Yahongani, Prime Minister na Integrated Checkpost, Dolai Thavi Barracks, Yauna Project Tara Sangagadori, Reserve Thamba Kerosene, Kadai the Sijinavage, Hangnari, Prime Minister Gi Kongsat Kamari Lainana, Korkomna total shutdown Lautokre, Janimsi Oza Singh Nasi the Gitabagle Kongjang, Sangsin Gadori. Naharol gi thaudang Chief Minister na Hawker Singda CMST gi kudong chaba fangan kre Prime Minister lakpada international gi level da university ama hangbagi ayaba piramnaba taksin gani Chief Minister Manipur da BJP gi chungchinaba sarkar lakpada gi chawkhat thorang kaya paikhat bangamle Rajen Korkomna total shutdown lauthokre Ayuk pung 3 tagi numidang wairam pung 3 fawa total shutdown lauthokle UPRFM Huyan Lan Pau Prime Minister na Project Nipan Sangavada employees sing Sarugyan of Kangan Kre. Manipur yauna awangnong pok state singda school dropout ki chang wangli. Mara leire lauthokraba mioi chahi taragi fadok pikre. Employees sing gitare suwa pegi matangda Prime Minister na chapchaba wafam thambiramu. JSC ETL Express Pausi yeliva singi kunsa mari suba chahi gi mifam pangthokre. Pausi yenthokliva khakta natana driver singsu CMST gi kudongsawa fanganaba hotnari Chief Minister PM GSY2 laglagani hungangi lambi sing koilasna langlagani Rajen Iraibak Prime Minister gi wakhalon aningba sing punna taminasi dolai thavi very sangadana ba wafam phongdok naragli newspaper hawker sing CMST gi kudongsawa fangalagani insurance scheme ama hangdok naba laingak na khanari Prime Minister gi Manipur khongchatta lalholup sing gi total shutdown Aroibada maro iba paw amuk hana pizari Bharat ki Prime Minister na Sangana ba thawrang toriba project singi manungda project kharadi ihin hingna leiri SPC gi DSP amana lusingba kangbu amana Imphal da thunglakre Amadi Desam gi taraga tarit subam mapok kumun pangthokre oja tarukta jingu maisau khongrang thaba thonga mana lanthokre Hauzaki di Manipuri pau matang asa loisanjare ehenba pau ga loinana nimidang pung mapal da mu phangbigani